عشان يسوي زي مركب بين يوشو ده سميت مو اللي يشكوه خليه van de nabijheid van de Messias. Wat is dat schimmel? Schimmels is die haarlijke duidelijk op de oudste van de kerkberaden. Kinderen vandaag zien nou in alle infant. El Moshe zie, Moshe El Moshe zie. Shalom Yisburach bebenchen zum Gitten, Veishmerecho deropiten, de ganze Kurve steht in der Mitte, soll gebencht werden. Alle Jiden verleben rum, Semmen gekommen kann Eretz Yisroel, alle Mobben gebencht auf Amol, wie schein ist es gewählt.